beli pi barang yang pria sebagai pi cukup kubor bentar kejan mit, syawal pas kubor kebabnya ini pet syawal kemat berkongsan. Wanra ke Sarkar ya ke Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, bat ke Bharatiya Sakshiya Bill Halok Sabha ban bujli ya kilai teliki an ha kapor ke Pareng. Beliau Menteri Rang Ba Kejalau Konrad K. Sangmai ke Chief Minister's Solar Mission State Convention Center Shillong. Wanra ke Kenhun Menteri ya ke Jinghikai Syak Pentibit Naga Bentaki Ofisar Rang Ba. Bat pelai ke Sarkar ya sanpo nak sepak ke pisan ke bentai ke jingtai hapok ke MGNREGS ang Menteri Ketenat CNRD Abu Taher Mondal. Ki kubor ki babnya ya ke Bharatiya Nyaya Sanhita Rajar Plai, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita Rajar Plai, bat ke Bharatiya Sakshiya Bill Rajar Plai lawan rak hapok ing Dorbar Lok Sabha nekesngi. Habawan ra ya kini kibil Menteri Kampoing Amit Shah ulang bai ke Bharatiya Nyaya Sanhita Rajar Pulai an bujli hakajaka ke Indian Penal Code Syahajar Praspa Andrew Poe bat ke Bharatiya Nagrik Suraksha Rajar Pulai an bujli hakajaka ke Criminal Procedure Act Syahajar Praspa Kandai Pupra ulang bai ke Bharatiya Sakshiya Bill Rajar Pulai an bujli hakajaka ke Indian Evidence Act Syahajar Praspa Nyupuar. Uni Menteri ulang baki niki bil kinwan ra ke jingkala ha ke bedai bat ke hok hapok keri. Kini ki an kini yarap ru ban yo ya ki hok jong ipat ba amban penjenjar ya ki. Menteri Rang Ba Kejalau Konrad K. Sangma uleplay ya Chief Minister Solar Mission State Convention Center Shillong negasngi ha ke balai dan lang Menteri Ketenat Power Abu Taher Mondal baru chairman ke MNREDA Rupert Momin. Ulang bakani commission kawan ra ya kejing kelah ha kejing penan kam ya kikor teknologi bat akador ke babit. Ulang ru bana kalian ke Sarkar kan penlut haduk sis pak klor man laus 6 nak bentah ke solar mission. Workable solution where we provide the right technology and the mix of technology. We provide the right services, installation as well as maintenance, and we provide the finance. All these three aspects is going to make this particular mission very different from the past missions and the past work that MNREDA has been doing. And that is the reason why we are all very, very hopeful that we will be able to really achieve the goals that we want. Kakunhun Menteri negasni kelawan rakyat kijing jing hikai pentibet neki mid carrier sponsored course naga bentaki ofisar belarang ba jangko All India Services, MCS, MP, MFS, Forest Service, bat ke Finance Service kenang ban kentiu yaki ha kerukam terekam ha kejala. Apa penpauj pangkani ke program Menteri Kabinet ubak pol leng do ulang bak Sarkar kan pencelur yaki ofisar bakin beteng ha kaban syak pentibet ha kini ki kos ha ki skul ba per kenang bakin nang jam saprang ha ki jing puli degree bat diploma ha ka pat kaliang ulang bakin hun menteri ha ki sputrik nailar kalarai baya ki jing let bari ki ofisar jong ke Sarkar jela kentup ya ki bateri kontrak an penduna setang arngut ha ka kesenamang tengkah. The cabinet decided to rationalize such visits, reduce their frequency to 2 and also obtain progress reports so that there is no wasteful expenditure of the public exchequer. The positive part of it is that, you know, an officer will be in a position to understand the laws, the various acts, the various ordinances better after undertaking this course. So he will provide better service to the entire population of Meghalaya. Menteri Ketenat CNRD Abu Taher Mondal hakas ngipalay ulang baka Sarkar kala pelat sanpo nakispa ya kepisah nagabenta kijing tei hapo ke MGNREGS.
Habai ikran bat kila patai kubor umandal ulaang ba kajing penslam ban pelai ke pisah nak bentak kajing tei kilong nak daw kajing pempelai nak sorkar pdeng. Hakawai pat kaliang ka Trap Youth Council HYC hakasing palai haba IT ke dorkas syau menteri ketnat sin RD UIT mandal u General Secretary ke HYC u Bak Roy Kupar Sendrem ula ajumut ya ke sorkar jela bakadai bandan ki SOP kenang ba ya ke jemplat pisah kadai banlong hapok kepor ke ba amdai ban palat ya kan riu benai bat lada penslam ketenat kan haban siulang rengkat bat kasut sya ki VEC. Because the clearance from the central government and the sharing as per the material is concerned, it is 75 by 25%, 75% by 25%. So unless the center releases the fund, it is very difficult for us to just release this 25% and keep people happy. So we were waiting, and it is a continuous process, and we'll be insisting that the remaining 50% also would be released as early as possible. Hakajing persang ban penbet ya kajing yakan at hapdeng kejat benriu karbi bat penar kebelawan ra na kajing bu ya kerdop belum khajana daga karbi Anglong Autonomous Council KAAC hakanduli ki Shong Knor Jong Regional Committee Jong ka Assam bat meklaya ken salai ban jurip ya kasinong kanduli ke badan West Yangtze Hills District hadin kajing rakhi ya kasni yo lai lut Menteri Rangba Konrad Kis Sangma ula samlang ya kani kajing tip syai kinong patai kubor nin kasni Konrad ula kubor ba kani ka kerdop lum khajana kadang don hadu mentah akan duli Henry Kamshem ladan syuk kanu kajing lum khajana. But as far as our knowledge goes, that the respective that location, the tax collection is as such is not happening anymore. But the gate is still there, and there is a bit of confusion between Assam government from KHD, the Karbi Autonomous District Council, and the Assam State Government and us, and that is the reason why the two chairmen are going there to resolve this issue and whatever the confusion that is there, to sort out those confusions so that we can have peace in the region again. Kumsi benta jong kerjing rakhe ya ke National Library Day ke Shillong College Central Library rengkat bat ke Internal Quality Assurance Cell jong ke college kila penlong ya ke jingkran ai mensim nak obsar IAS bakna jong ke Assam Clear Kader ke Anandya Rajshri halor ke phang preng a guiding light to crack UPSC exams hinne kasni Karachri ke balala ban pendap ya ke eksamen UPSC haus nem arah jar opway ke belayo bat ru ya ke kerdan ke ban rupu pra ha ketup jong ke All India rank ke bela banjur halor ke jing don kam ban long ke berpikir ha kurukom im kenang bakan yarap ban treshitom ha ke jing im syu kalau ang ba ke jing kun ya ke exam UPSC kan yarap ya way po way ban yok mensim ban tre minat tenge bat ban yai persang nak benta kani ke eksamen Lais ngi lenter las dang ya ke Shillong conference ke basau ya ke bala penyat da ke Clear Model United Nations ha multipurpose hall ke badan North Eastern Hills University mentah ke sini kidan haduk praspa ngut ki samla ke balawan nak keleng ke benta jong keri kami Clear Model United Nations ke de ke senjuk jong ki samla ke batmu ban kanti ki samla jong ke jala bat ke thain lang ba ki jing pensapeng jing tip bat ke jing sngotu da ki rukom ban penlong ya ki jing yakap ya tanya bat ki we haba play kani ke jing alang ulam phang berim ke jala uba met ba leng do ulaang ba ke jing nang jing tip kadai banlong ba ka ba yai beteng bat kadai kan yarap ya ki samla khnang bat kenjo ya ka thong ha ke jing im ula kenturu ya ki samla bakin yai long berobor ke bla krek bat benang ya ki kam ki bathamai ha ke jing im ke jongki Mentapat ngi pe jinglong jiman ke Suneng ha Shillong ke jing shit kalong apsau pun degree Celsius ba ke jing khat kalong khat nyo pun nyo degree Celsius ke jing sngam ka hau kalong nyu pupra na ki spa man step prop kendai na ki spa jan mit kala bandan ke jing hap slap ke ba malumala ha ki babon ki jakah Shwaban poi ke bukut jong thuk bor ngi pe biang sai sen ki mat ba kong san Wanra ke Sarkar ya ke Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, bat ke Bharatiya Sakshya Bill ha Lok Sabha, wan bujili ya ke lai teliki an ha ke por ki phareng.
Beliau Menteri Rangba Kejelau Konrad Sangma ya ke Chief Minister's Solar Mission Hastit Convention Center Shillong. Wan rak ke Hun Menteri ya ke Jing Hikai Syak Pentibet Naga Bentaki Upsar Rangba. Bat pelat ke sorkar ya sabko nagi sepak ke pisah naga bentaki jing teh hapo ke MGNREGS ang Menteri Ketenat CNRD Abu Taher Mondal. Dia perlok dikitu kubor lepas kubukut jeng tu kubor jeng im taga janwit haduk beni sembang bat pilih syai kesini keblai pi parok.